nasanze amaraso mu muhanda wo bamutemeye barakurura bajyana mu mibyare, ariko ibintu nabonye bamukoreye wagira ngo ni itungo hari batemaguraga, umutwe bawutemaguye, amatwi baratemagura, Matabaruka yapfuye nabi cyane. Birababaze kubona bica umuntu bakamutema bakamwica nk'ihene, kuko bamutemye gutyo kino kivaho bageze hano mu irugo. Yari afite nk'imyaka rwose nka za 50. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'umusaza w'imyaka 50 rwashenguye imitima ya benshi, rwababaje abaturage benshi cyane, bamwe barahamuka abandi barwara imitima. Uyu mugabo w'imyaka 50 yishwe urupfu rubi cyane, dore ko abamwishe kugeza amagingo ngaya bataramenyekana. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo abamwishe bafatwe batabwe muri yombi. Uyu musaza bamwishe urupfu rubi cyane, bamukase ku mutwe, bamuteragura amasera beto, barangije baramukurura bamujugunya munsi y'isina, bamwica urupfu rubi cyane, dore ko abaturage bahamutse abandi barwara imitima. Umuturage wabonye uyu murambo yaragiye guhinga mu gishanga cya Rubaya, mu kugera hafi y'ishyamba ari kumanuka ajya mu gishanga, arangije abona amaguru y'umuntu, abanza kugira ngo ni umuntu waryamye wateye ingange. Nibwaje kumara iminota 30 agihinga abona wa muntu ntago ari kweguka, zari saa moya n'iminota 10. Wasobanuriwe ko yageze mu murima saa moya, zari saa moya n'iminota 10. Uko hinga areba wa muntu kabyuka, bigeze saa 2 abona wa muntu ntabwo arabyuka, nibwo agiye kureba asanga ni umuntu wapfuye, yishwe urupfu rubi cyane, bamuteraguye ibyuma. Yahise avuza induru, aratabaza, inzego z'ubuyobozi ziraza, inzego z'ubugenzacyaha ziraza, ndetse n'inzego za polisi ziraza, n'inzego z'ubuyobozi ziraza. Ubugenzacyaha bugahise butangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu musaza w'imyaka 50 wishwe urupfu rubi cyane, bishe bunyamaswa, bamwishe bashinyagurira n'umurambo. Akubiswe n'inkuba muri iki gitondo rwose, kumva inkuru mbi ngo bamusanze mu muhanda bamwishe, yashinyaguriwe cyane, ngo ni imihoro n'amafera bitongo. Akicwa urupfu rubi cyane, abamwishe bamwiciye mu muhanda, baramukurura bamujyana mu rutoki kugira ngo bayobye iperereza. Magingo anga ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uno musaza w'imyaka 50, dore ko umuturage wabonye uyu murambo yaragiye guhinga mu kabande mu gishanga cya Rubaya, nibwo yabonye umuntu uryamye, ntiyabyitaho, aragenda arahinga. Nyuma y'iminota 30 abona wa muntu narabyuka, bigeze saa 2 zuzuye, nibwo yagiye kureba ati umuntu waryamye nakanguke, mu kuhagera yasanze umuntu yapfuye, avuza induru, aratabaza inshuti n'abavandimwe. Inzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubugenzacyaha zitazihagera, zitangira no gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uno mugabo w'imyaka 50. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko umugabo mu masaha ya nimugoroba yararimo anywa urwagwa ku muhanda ari kumwe na Jean Paul na Jean Dodier, barimo basangira icupa. Bityo abangaba bavuzwe hano bahise bakorwaho iperereza, batabwa muri yombi. Uretse ko ingi babyihakanye bivuye inyuma, bavuga yuko baherukana nawe bari kunywa agacupa, aza kubasiga mu kabari arasohoka, ntago bari bazi nimba yanapfuye. Ano magambo bavuze ubugenzacyaha ntabwo bwayitayeho, bahise babata muri yombi mu gihe bagikekwaho icyaha cyo kuba bishe uyu mugabo w'imyaka 50 y'amavuko. Bagerageje cyangwa batubwiye ngo amazina yiwe nituze kuyatangaza, amazina ye akomeze ari ibanga, n'imyirondoro ye ikomeze ari ibanga, mu gihe iperereza riri bumare gukorwa, ndetse abamwishe bakagaragara, nibwo n'imyirondoro yiwe turubuze kuyishyira hanze. Gusa icyo batubwiye dutangaza ni imyaka yari afite imyaka 50, yari afite umuryango w'abana 2, nawe wa 3 ndetse n'umugore wa 4. Umuryango usigaye mu gahinda, bafite amarira, bamwe bafite inimba, harimo n'abahahamutse bo mu muryango we bitewe n'urupfu yishwe rw'agashinyaguro. Magingo anga rero ari ku bitaro bya Masaka kugira ngo bamukorere isuzuma, bamenye icyamwishe nyakuri, kugira ngo bazabone uburyo ki ejo bazajya kumushyingura ku itariki zisanga 27, bakaba bazamushyingura ku irimbi rya Rusororo. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Bimurangira Tseri avuga ko uzakurikirana igisa nacyo ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizwe kugira ngo rigere funga rinahane abakoze ibyaha nk'ibi ngibi byo kuvutsa abagenzi babo ubuzima. Polisi y'u Rwanda nayo ihita ishyira itangazo hanze ivuga yuko umuntu wese uzagerageza kurwanya mugenzi we ndetse agashaka no gusambanya abana batuje imyaka y'ubukure, uwo nawe wavuzwe hano nawe azahanwa bikomeye cyane by'intangarugero. Abangaba bakoze iki cyaha cyo kwica nibafatwa barakatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Ngayo nguko rero iyi ni inkuru yumvikanye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo.